Watu ya VSF na watu ya research wakakuja, tukafanya hiyo kazi, tukaona hii madhenge iko na faida na iko na hasara. Faida yake inasaidia mfugo, chakula, kujenga naye nyumba, kutengeneza makaa na mambo mingi sana. Lakini tukiendelea kutengeneza makaa na tukiendelea kupatia malisho mifugo, inaweza punguka. Kama tuwezi tengeneza hizo ama tukati, tukiwachilia hivyo, inaweza chukua by 2034, inaweza chukua mahali ile tunaishi.